tin LENGPUI airport kan soi maya member tam takin kan soya soi lo atra LENGPUI ram lezok kamo hemi social impact assessment exemption ron pek chung chang kha dem takin kan ron chua MNF sarkar khan tun tram ralta chung khan exemption hi voiza som ni alo peto Home Ministry noya te Defense Ministry noya te alo petreu to ni kha soi selan lo ram ven himna le thil poi mo chuan exemption min di la dan in pek thein dan asiam thlia kha acquisition act atoi zong in soi mai la section 40 ate section 9 ate om veka katiang kha sarkar ma sa point true la tia lo pe ni ma ka zuk de ma ka zuk soi seleng lo enga ti khati zat an ni point lo pe a keinin pakhat a kan pek ve heti tak ma thil sual tia kanin pu bik le ti lai kha ka soi du chuani ti chuan kan revenue department hian SIA exemption pek om ni lian khiat na chu sarkar ma sahun laya he rami barenland thale ramani thil tro po om lo mi hing chen po nom lo an ti wang ni tina nei tu hi record zong kan ena nei tu dik tak chu boy tu om lo ani ti kan chiang ti lamin an the lo wangin katiang khopa sarkar ma sana lo en dik to nu ate chuan enga exemption kan pek lo bang ani point khaza tan pela chu ani zoka ten adana chuan aramante khang zong kharet te kha preliminary notification chuan nuati turasin enga tinge preliminary notification voi khat ma la chuak lova khang zong khan lo ti fel mai ni lowa anin negotiate nei chu ti khatiania aman tur po hi chumi chuan chuti zat adonga adang chu chumi akaw na lu tanga ti affidavit le khang zong lo ti fela ten aram nei tu hi chumi khami chuan ya chu boy tu anom lo non encumbrance and kim a free ni encumbrance free ni ten visi le kha po hi kan thil tele branch way le kha po hi kan thil tele social mi pui ina an pom na po kan thil tel ti zong kha enga tinge preliminary notification po chu ma aman tur ten an ti fel vek kha chang zok ro se khang zong khan ti fela kan huna aman chuan ron da ta boxia aman hial kan don to nuwa chuan hei chu prelim Post Speaker iti velang kan ti chawani point of clarification nikuma February somni pakhata heta khan chiang takin kan siam zom takhena soya khatianga diklo le thalo thil alo oman iswan enga tinge turaka sarkar hian akal puitlang ti kha miril fi se ka du adik lo Post Speaker pakhat lok tu han thu kha kan House Leader khan a reswal pal nge ni poisa don nuwa preliminary kan ti ta ni tia ni chin khan adet nen ka soive ka preliminary ZPM sarkar in ati nuwa poisa hi sarkar ka na lu chau ka soi chu preliminary notification ti main khoya ma arret and final ngailo so main preliminary tlai khonduwa outright purchase direct purchase ani lo na tura regularize angai wangin antimaini so wangin khang adik chumi khami engma boina omlo thu boy la boy omlo GPS coordinate thapin heyama po ti zong a thelu to ne wang khan keinin adik lo ti kan thelo sarkar ma sathil ti kha adik tura kan ngai amaro outright purchase kan du lova lisa ti tir kan tuma wangin aram khal hi kan du velo wangin kan boruak nen lam lo khal trap mai khania so wang chuanin aram khal tel ve kha kan du lo wangin khonge li system hian iten kan tiani helai hian ne party pan hi te hi in pu to na adik lo ti kan thelo
ti la ya kha kan minister revenue minister ina press statement ane ya po khan dan an lo zom lo thu le ti tur an lo ti lo thu kha asoya adik lo ani ti kha chu sarkar chon aria ani ela ya po kan chief minister Vawiin me February ni som ni la pakat sang ni la som ni la panga ti li ya jok ni nga soya entinan sarkar ma sa in Calcutta Mizoram House baliganami ala adiklo ni intia kota kan king hian ani enga tinge diklo ti si kha allo ti vek do si kan ti mai ti kha chu chairman in social na chi ni pona lang lo speaker a revenue minister berpo kangoi chang ania ke ai khe chiang lo jok kha in handing zela sarkar ma sa in outright purchase correspondent anga anlo indoor na kha kan mu chuaka chu thil thui takkal to nu ni cái này chuan 371G ao về lovin Ramadan he ram lấy lung chan chua ka IF ne na apulunga khal kha kan rem ti ve lova file po kan delay lui ngar ani a delay lui ngar tu kan nia MNF ti sual puang ma salo kan tang thim po hi particle ta khan lom thumin thri ro se adik lo na kan huwa he hi kalklang pui zel tla kan ilo tin press conference te ko tai la pu speaker sarkar ma sa adik lo na lu te ki top lo adik lo na speaker lo na che ti ka ti top lo chule pu speaker ti kang lu kan chi minister aman te lem mi adik lo ti chuan ti apulunga hal kan lo ngai tharok lo aman te lem mi dik lo ti chuan ti tam man te tum tu te inan te thei ta lo po ni mai thei kan house leader khai ngai ta chun zamang u pu speaker azalai hanin de kichunin setia mila poisa alo thena adong tu tur account na an lu thia khan aram nei tu te khan karam man hi tel veni anon tia kami nuwa khan anon complain tran chawani chu po chu sarkar ang chuan complain kan don kala hrelo ke chuan chu ta chuan khalai ram sang ni pali sang ni panga vela LAC ate lo le to dai akha he la ya an lo in le chon na khan chu an ma ni mi mal in kar thil khan ni tani sarkar lam thil pon ni talova chu poisa khatianga an lo don ta ka karam kha tel vea kadong ve si lova ti kha alo om ta chu poisan don nuwa chau khan kan fiani ke ni chuan ama ka chuan sarkar ma saina fel ve ke ati kha ring ve lo thei kan ni lo kha ka chu a fel lo na kha kan juk mutlat lova ama ro chu thil ti lo tur an ti chu outright purchase turin enosian lo pe he chu thalo kan ti siam thang kan ti a ten preliminary notification of ma arret an lo fix fel ve ki adik lo anu atali pele ang kan ti a ti chuan kan pe preliminary notification le final notification hi ni som ruk pat ni na kan pe ni chu akal dan ania chu wang chuanin kan buai na ber hi chu aram man dong tu le alo commission tu ina adon ve a hi khoi a nge kal ta kang ti la ya khan ngai to ni su kal thui ani maya so ma pakhata te pon pe ve du mai theya ve thona ni kha kha chu CBI kan sui ti do na an account na tang khan khoi a nge lu khoi a nge chua an re to ma yang hela ya lo in soi va ki ngai lo then CBI chui chung sang speaker kan question zok la ya kha khoi takin tlo man hi lo sel tha ka tia ka ngen dua kum sang ni som ni le panga di kum February ni som ni le pa nga o ni khata he hausa nge hian adik lawani ti kha fel fai do ni soya alo mo ma khami admit pom si khalai khat ga tinge in ti top mai lo ti lai kha ka question ni khalai ta kha poi bo lai ber ne try tlang kama train kan fia ni tlang kama train kan fia kan ngai thalova chuan he kan member zom tak puti bi sia hi lo ngai ven ro
กันเตียนี่ติส่วนอันนี้ข้านิน revenue ละมาเตอันโซตาอันโลเรมังบาร์ซีลวะ DC office ละมาอาวาโซตาอันโลเรียนนี่ DC ส่วนติส่วน DC office จังคาน document ฮีตามโต๊ะตักไม่อารอนปมเพยติการโล study เรากันเตียอันหันซีร์เชียงอันนี้มาเช่นกันก็แล้วนี่แต่ส่วนฟิลโลอมากันเทียนวังคาน DC ข้าวาร์บาลิน captain abeyance local ปุยสุยต่อสู้กันเตียนี่เรียกชวนกันเปล่าอามาโรจูการหัน study ขานทิลข้านี่ตัวอโลนี่เฟลเวกตัวมันยันลันตีเหล่าข้าจูอันนี้ตัวข้าอโลนี่เดวเวกตัวไม่อะจูบางส่วนนี้ตีไงนะกันเทลวะกันเปเล่เละตบอันนี้กันเปเล่เละตบนัวขานอามันข้าเหล่าเทงตาที่ส่วนอันนั้นพูดอัพโชตาจุลายนี่สอมปริยตะกะโลกดงอีไฟล์อันนี้ไฟล์ฟอกเทตกันสอยอีไฟล์ละโลกอันนี้ตีด่านป้างอายมันบ่อยให้กันติมีอะโลวะกันดีเลย์จอกกันนี่สุดที่เราเสียอักลดานังขจวนตีละเลี้ยงปวดมายังมาเสีย notification ที่ชัวเวลเขียนเราชวนเฟลดอนเรา outright purchase อักลตั้งชวนเฟลดอนเรากันที่วางินกันรำดานวายสุรการดานวายกันที่ชัวกะเต็นขลายา Central Act 2013ค่ะเฮลายาลุงรัวตะกินกัน adopt ลังนี่ค่ะเอ็งมากันสวยเซลโลอันนี้อามาขานกันสุรการิน Land Acquisition Act 2016 allow pass เวะจู่ High Court มินไปสักตัสีดังขมันตัวกันในตัวละวะเต็นอาฟิมิน Land Acquisition แรงฮีCentralina dan an siam ayat sia two statement kan siam tiang lo Central Act kan mangdon lo ni chon ai tha kan siam ngai Central Act ayat tha siam tur chon poisa se ngai tam viau do ni chu wang chuan in khami Land Acquisition Act 2016 helaya kan lo pass te pok ha dan kan lo relo le ti kha chiangaไปเลยไม่ตัวข้ากันโลปัสเวอามันไทยโลตัวสิค่ะอินอพิลมแต่คำมินที่อพิลเช่นนี้โลตัวสเตทไม่น์ Central Acquisition Act อายะเชียอันเสียมเทียงโลอันนี้เรื่องจะวางแห่งอัตเฮียนอินปูนัตัวเอาอมโลติค่ะกันสวยดู2016ด่านค่ะ MNF บุกินอพิละอันจักจวงแล้ววะนี่ที่ชวนทิลดังอ่ะ